Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog! Aw, apay ka di Uncle. Picturean na man. Ha? Ibakuran mo na giti agtrap-trabaho. Wait! Ah, ayun na. Mayat Uncle. Kalpasan na. Siyak matimang picture kada kayo. Ay, uwan Uncle Enteng. Ay, bagman, nalagi mo pinasiminto da ito isang ata na dalan, paray. Uwan paray. Tapno awan ti maibagbagam. Rumbang na mo nga minakasta, paray. Anya ti silbim nga Pasimintok da ito'y dalan nyo ngagpababa di kalsada pare. Ay, agyaman kami nga rod king ka, paray. Di ta kapay mata. Di mo badbadakan dagiti siminto. Apay, kasano ti panang simintuyo ti dalan aya, paray. Na, panawan nak dito'y. Amo meter aramiden mi. Ha? Ay kasanungay, Inteng. Nalpasyon ti patway. Una, hindi pa'y kalman. Nagbiit matan. Una, taalis to dagiti nagtrabaho a pinilit. Aya, ay nasayat nga rod Happy siguro itan da di apari badong. Ta simintadong ti dalanda. Hindi pa'y lang amin nga grek-reklamo nagalis. Anya. Awanan ti parikot da. Tana siminton ti dalan. Itag, manunalpas mo't lang da pare, inting ti patspay di tawi. Nasaya at mo, kamaudyanan na, nasiminto mo laangan ti dalan. Ha? Nay, apay. Hape ngay. Hape akastoy. Ayun na yan. Ha? Tirumbang ko ba? Kahit saan nakastoy, ti pan nakaaramid na tuyang. Awan inaramid da nga steps na nga agpababa. Kan rumbang pa'y kuma. Nga daing kabil na pagkaputan ni ti igay. Wala niya. Ayawan. Kuna na nga muna tiraramidin na. Saan mo't gayam? Mayatan ti dalan yo kabadong. Nasiminton. Ay na, pudnaw maray. Ngam sana kakuntintaw itinamayan da. Anya. Kas jaya matagaramid iti patway. Ha? Tung palbilin lang at trabaho tinaramid da iti dalan may. Anya. Ibagam ka ni pare inteng, tasaya atin damot Anya mo day tangay. Lukas ta. Ada pa'y kurang na. Ay adua, maray. Saan ka dada kayo tinangaramid iti patway? Wine kagawad, apay ka day. Kasano ay tinamay anyaw? Ta saan akong tinto ka no ni kabadong? Plain latan Siniminto mi nga agpababa ti dalanda. Ay isumot lagayam tagrik-reklamo ni kabadong. Isumot nga mintibilin ni Uncle kada kamay kagawad. Inikan nyo ko mga min iti steps na nga agpababa. Tapnawan may galays. Nabuslon kanumot nga min iti simintaw no at dapay istip na. Saan abali Tinasken, maisimpayo na imbag. Ni Uncle man, isumot tibilin na. Ay, nasaysaya at pa'y amag na ak itiigid ti patway. Tanay, nagalis. Imbagak magkanimari kuha ng tiparikot di tawi. Ngam apay ngay. Tinasaya at ibagam nga ikandalaangan iti spatters na. Anya? Palkatan dalaangan iti siminto mo laang apan nakaagdan na. Saan lang nga day ta? Ikanda pa iti alad na iti agsinumbangir. Delikado mo lang timag na dito, nukas mo lang. Naku naman. No at da maigalis di tawi. Basol ni parintay. Saan ka no akong tinto datatabadong iti naramid tayo apatway, Uncle? Ay nagkarumot daytan. Tungpalbilin ka no lang tinaramid tayaw. Agin lalaing dayta apare badong Uncle, Saan ba't nga iso ti kapitan? rumbang ko makano nga daagdan na. Kan makabilan ka no iti reelings a pagkaputan. Patsim mo dayta a tao. Mabutang da ka no amag na iti patway, tamangan no maigalis da. Diskartidan at imag na. Paingay ko ma. Anya?
Anya nga ta, numapan nyo kabilan iti alad ken agdan ti dalanda. Anya? Tapno saan ang mabuteng damari tuyang amag na iti patway. Ay, nareklamo launay dagita nga agasawa. Kasano, pasalog ti dalan nga awan ti agdan na. Ay, kunak manayd, diskartidan amag na. Anya, Tinaskan ka tinungpal mi ti dawat na paribadong ama simintaw ti dalanda. ay imbutos da ka dagiti tao. Ang di mo samat ar-aramiden iti husto ti pagrebengam. Kanayon nga reklamo dagita nga agasawa. Iti makuna, diskartidan da ita panagnada iti patway kagawad. Apay, itulok damit na maigalis da. Sa bagay Aramatan damit ati utak ta. Di dagpabasulatan. Kapitan. Nagyaman data na pasiminto ti dalanda. Panagkunak, mabalin mo mat atong palan ti dawat da. Marwam dagita. Nareklamo da launay. Anya, Kagurak ti nareklamo launay. Idin tutawan mo't mararamidan na. Kunada, kagura ka nun ni Kapitan tinareklamaw. Anya? Iso nga aguli mo kalaangan, badong. Tapno di da ko nang agin lalaing ka. Isoda ki di ati agin lalaing. Tapalpak mo, titrabaho na. Aguli mo kan ko na. Mangagna ka ni Kapitan. Agungag. Sige, makamuda ditan. Anyaya tinaknakan ni Uncle Mau. Kuharaw. Ha? Imbis ko madanggan na, tireklamo miking kwa na. Ha? Saan may talumaban kayo din kanyak tilukaw? Ha? Pudnaw, asaan nakakapitan? Ngam adda libro apang ibasbasarak iti amay na pagrebengan da iti barangay. Ha? Just kiki day. Ha? Na. Inapod na. Kagurgurak na dya aparibadong idi pailaan. kat gaputakas ta, di mo matan ipangag ti reklamo da. Oh, nagado nga reklamaw. Agbuboksing kami to pay. Ay, aramid ka di tinasayat a kapitan ti kasta. Apay nalaka. Ay, nalaka ti kasta nga aramidam. No kayat mo asimpaan ti dalanda. Oh, Ay, adamot na bati iti pundo ti barangay tayaw. Saan aya? ay, saanin? Ay na, nakabutbutang badong. Inayadong nga minti magnali na patwi Ay madlaw ang naggalis ti semento. Ay mabitla ang tamag na akiti guide. Aginahan ka. Yan na. Ay, natulid ka mo na napandita pa ba? Madali ko araw. Ay, anay ko. Nagsakit ti likod ko, anay tupa itidaga, anay. Ay, pa si Makwaraw. Ipanta ni Nana Matuyang iti ospital. Anay ko. Kanya tinapasama. Ay, di ka nag-imbestigar Paandara mo, dahil tatricycle mo, darasahin. Ha? Ay, sige. Sige, itatama daw. Di mo amaw maribanang, intaray da ni Marituyang iti ospital. Anya, naigalis ka no ije kasimsiminto adalan da, kat natuled. Ay, day takat ti kunak ka ni Inteng. Idi pa'y lang nga irikreklamo ni Kabadong dayta. Di matagtignay ngamin ni Kapitan. Binagbagaak mo ni Inteng. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Kumusta nga iti kasasadi na natuyang tataba daw? Ay, masapol ka no ama si Minton, tinatukol ato lang ni Tuyang ko, Kwaraw. Ha? Ay, no kasta. Natukol tito lang titakayag ni natuyang. Way, isumiti ko na ti doktor. Kit basol day toy, ni parintay. Ha? Nimpangag na ko matireklamo mi kun kwanay day. Adayo ko mana pasamak day toy kanituyang ka. Nuan niya man ti kaguram ka ni Pari Badong. Di mo aramaten ti kinakapitan mo. Di ka kumaagibalas. Anya? Aramidam kit di ti pagrebengam kadagiti bumarangay.
No imbutos da ka man wenno saan, patas latta ko mati panagserbim kadakwada. Nasaya at latta ko mati tratom kadagiti bumarangay. Takasta tinasaya at kapitan. Anya ti kunam, kapitan. Ay ibagam tuman kini treasurer. Manyirwar iti kwarta apaggatang iti materyales para iti pan nakaisimpati patwida paribadaw. Wan, kapitan. Kaya't ko si kanton ti agpurchase kagawad. Sige, kapitan. Masapol maisimpati dalanda paribadaw iti kabiitan a panawan. Sige, nasayaat mo't no kasta, kapitan. Narigat nga agpaiso. Mga no maulit nga da maigalis. Masapol alandok ti maikabil nga alad ti dalan tapno natibkar. Unang kail, kung saan amaanay no bilang. Una, kalpasan nga may aramid dayta. Isaruno tayon ti agdan. Matong pa lang kail. Ngamsakbay dayta. Ibagam a picture ni kagawad. Ha? Masapol pa'y ayaday tangkail. Una, for documentation. Pare, kumusta ni Marituyang? Mayatain. Mabalin may terumwar intun bigat, pare. Mayat no kasta. Apay ngay may kapailaang dito ospital, pare. Umay ko kumustaan ani Marituyang. Nya. Siya kunti mangbayad iti bill na. Pare. Win! Bapang kami kinikwarog iti ospital. Anya? Irwar may ni Marituyang. No kasta, makarwar itan ni Marituyang. Una, katsa kung tagbayad iti bill na iti ospital. Ha? Napanunod ko akastalaan ti aramidat. Tapno awang kong kunada kanyak. Sika ti makaambaw, inteng. Namiris ko ti bidot ko. Ano kumatay di pa nga inaramid ko ti kidaw da. Saan ko maanapasamak ti kasjay? Agyaman ka, inteng. Tasaan agrabe tinapasamak, kan awan na tayo. Na, maragsakan nak pare. Tayo ti panagawid may. Kat na isimpayo gaya mandidalan may. Naamiris ko nga minti bidot ko paray. Sa nabalay, tinaskain, kit nasungbata na, reklamo may paray. Sorry pare no nagkurang kada kayo. Awan na nyaman na paray. Uray, tas ikamot ti nagbayad, iti pan nakaagas ni tuyang ka. Kaya naisimpayo mo tayo, ti dalan may. Thank you pare. Di kagdanag. Ta aramidak itan ti pagrebengak, kas kapitan ti barangay. Ay na, maragsakan akmat para kada kayo, paray. Ni Kapitan Enteng! Anay ko. Nay, alawa ni tay. Anay. Payasan ka pala nakasukat? Kita am nga gan anayak, pagsukatinak. Kahit, mapan ka ije barangay hol ita. Sana ka makapagnata na sakit ti tumang ko. Ah. Sapay dua tumang ko. Dayta kat ngamin tadinak dengdenggan. Kunakmat kan kaasaan kan nga agsida iti papaitan, ang ipapilit mo may. Rin naman naklang. Anya ari namanan. Kat no inibus mo jay si daan iti kalma na papaitan. Ha? Anya lang matimbatem? Digaw? Awagak ni Marikwanang. Ibagak asaan makastrak ita. Si Madot Samot tenday jay kapitan tayaw. Anya ngay ti panagkunam maray. Kasano si Madot ako nam? Siyempre, awam makitak a progreso da ito barangay tayo. Ay na, sika tinalaw ka si Madot. Tada ka lang dito tersina ka naka-istambay. Ni Kapitan na iti umawawag kanyak hello, Kapitan. Awag, Kapitan. Sige, Kapitan. Word, agpaimbag ka, Kapitan. Agpaimbag? Asinaw ti masakay. Ni Kapitan, saan ka no ang makapag-duty ita ta na sakit dagiti tumang na? Makitam day ta.
Malaksid asa daw. Lakay pa yun. Nagadaw ti saksakitin na. Di ka man nagsao iti kasta. Kasano ang makapagserbi ti kasta, Kapitan? Alaman? Adda madlaw ko ken ka. Anya day ta? Apay ngay apangis di ta chinilas mau. Di ka man nagsao iti kasta, Maray. Udo may pangis talaga. Uray kita Na. Aywan, bangking agpaysaw. Ay, chinilas ni Badong ko day tumaysa. Ay sige, tendak sukatan. Tangal sa ti aso di may sa chinilas ka. Payadyak mabirukan. Blackie! Badong! Nasaya at may, tanagawid kan. Tanay. Suot mo, may may sa chinilas ka. Kundo birukan. Isaw tinaisuot ka. Kinat-katawaan na nga ni Marikwanang. Di mo lang matkitkitaan ti susuot mo mga main. Bakitan kan. Kung naglaki din nun, tangal ni Blackie. Dahito iti may sa chinilas mo. Tama panak man, iti barangay hall. Anya teramido mi jay. Mapan ko kasaritan ni Parinteng. Awan ijay ni Kapitan. Ha? Hapay nga awan ako na. Kinulunis ita. Agsakit ka no. Lakay mo nga minon. Adong ti saksakitan na. Rumbang laeng asukatanon. Kapilitan, siyak ti agduty ita, Maray, tagsakit ni Kapitan. Ay, pudno gayam agsakit. Marigatan ka no amag na nga raw, talimtag ti tumag na. Sinyalis ti lumakay, Maray. Kasta talaga dagiti adda edad nan, Apay ngay da kami kinibadong ka. Awan pa'y mo't marikrik na mi asakit. Imbag man tawan pa'y. Tasyak, medyo agsakit-sakit matan ti sikat ka. Gagangay at ibumakot. Nakayukit dimot ka ni Badong mo. Nalaing kayo, ako man diyaw. Na, kapudnumag. Iso aday to lang ti makunak, Maray. Na, anya ngay dayta. Rumbang amasukatan kayon alalakay kun babakit nga opisyal. Nasakit ka mo't unay ngagsasaaw. Ibagam man lang no anya ti kasapulam dito barangay hall tapay ngay may ka. Na, apay ngagpayso ngay mayak dito barangay hall. Di mo kunaan analipatam ti gapona no apay ngay may ka ditaw. Ay aguray ka man talagipag. Agtugaw ka pa'y laang Maray, talagipam. Na, apay pagtugawon na. Kano adapay dagiti daddo mga agpatulong ijeruar. Si kalaang aya tinaskan nga si kaswak ita. Ayan da. At dadangarod di tarwar anak kapila. Mayat manan ti tumengkon. Saanan nasakit unay. Nasken amapankan agjute. Ay, mapana ka talagan Adan tumaden masao dagiti tao. No saan da ka makita ije barangay hall. Ay, amuklatan no asino tinalaing asumao. Asino? Nimot pari ba dong tinalaing asumao? Wen, ado ka no ti reklamo na. Ay, talaga mo't. Kano saan amay, ibusan iti reklamo da dya tao. No marigatan ka amag na, ayabam ni Kuwarog ang mga lalayken ka. Ata ako ng kail. Umay ka naglugan iti tricycle ka. Ay, uwan ka anakan. Sana na nasakit na kita tumang mau. Mayato na, makapag na akon. Kaya't mga tulungan ka ngaglugan dito yung tricycle. Na, apay atulungan na ngay. Kaslang marigatan kamot nga main. Medyo nasakit lati bukot ko. Medyo idumog mo basit ngamin Ay, uwan na. Ay, asos. Na. Ha? At danang ko akasla. Krak ko na. Ay, talaga alumakay na taon. Ay, na. sos. Ay, na. At damanan. Krak anang ngagaw. Nakita ko ito ngayon lugan mo ni Uncle Magwarag. Wain tataba daw. Intulod ko iti barangay hall. Kahit agduty pa'y gayam ni Uncle Mark. Napay kitinasan ngay. Kano si makit sa kano dagiti tumang na. Nga uray lasaan ang makapag na. Nagsida ka nung amin iti papaitan. Ang mayatan. Di laeng abukot na.
taagunin wag kubaw. Ah, amok tuunin na. Crack! Kunanan niya. Ha? Kasano nga maw? Ay, kita mo ka. Kasta siguro ti uni day tabukot kan sigat mo niya. Excuse me, Kwarog. Awan pa'y marikrik na kakasta. Aguray ka man tataba daw. Hmm. At damadlaw ko iti panagsaw. Tapay. Isumot lagaya ma. Ninay. Katkatawaan naksamutin na. Isumot lagama kasta ti panagsaw. Awan mo ngipin mo iti sangaw. Awan na ya. Ay, wait. Awan bang agpaisaw. Ayan na kayo pustisan. Lakay ka matay tataba daw. Napigisan ti kabaw maw. Ikamkamat ko itay di pustisaw ngam di na mo dengdenggan. Awan nang gagaw. Impukaw ko pa'y. Badong! To'y pustisaw! Kunak tupay. Awan nga rod nang gagaw. Ipili mo manay. Ada tultulong mo. Nagkunaking katulungat. Makaungetak makitam na eh. Anya nga ita. Kinat katawaan na kanikwaraw gaputawan pustiso marimwar. Sa payjakat, makat katawaan to yan. Aklunam nga minun alakay kan. Ay, makaungetak at halagan. No daman tilakay. Ni kumpare nga inting data. Sana siya. Na, mala, isuo mo ki din deta pustiso. Malipatam tumanon. Ad-adda katawaan da ka. Na dito ti pirma kagawad. Dayto, kapitan. Jak mabasa ti pirma Kaya nga antiparam nga main. Nabatik sa di balay. Ay, saan mo anabate, kapitan? Nakaibatsak nga ron. Kano da di tatuktok mo? Ana, ayun. Ay sus, gagangay ti lumakaay. Ita, kapitan. Makitam ka din, dayta pirmaam. Mayat, naglawag. Dito'y babati pagpirmaam, kapitan. Dito'y nga to, tinagan mo. Dita. Ay, nakarumot no kumantsaw ni Badong mo. Anya, maray. Ay na, kasjay na laang ni Badong ko. Amin tayo, kat bumakat kan lumakay. Ay, syakto pa'y. Adu matandagit ti mariknak asaksakit. Agkapsot to, pa yun ti panagkita. Uray siya, kadamutan mariknak. Uray siya, agkapsot matan ti panagkita. Asino ko matisaan nga agkapsot ti panagkita na aya. Ay, iso akasapulan, aso katakon ti grado, to'y antiparak. Na, tapay maray. Eh, jak matan mabasa to'y nakasurat dito'y sangwanan iti tersena ni Marikwanag. Ayun nga agpaysa. Anya ngay deta nakasura dito'y maray. Di yung mabasa dayta, kano nagdakalan alitra ti nakasurat ako na bawal ti otag. Aya. Sapay umayak ko maumutang. Ay bawal mo't gaya man. Kunak ano ti nakasurat ket mabalin ti utang. Ay, bakit kayo mo't apadak? Sukatan nyo ti grado dagiti sarming yaw. Apay ngagpaysoan na panak ije barangay haw. Aging gaita, jak pay lamalagay. Ay, bakit kan na talaga? Agkabaw kan. Ipalagip mo man nga rod kanya. No apay anapana. Mapan ka agala, iti barangay clearance mo. Ayun gaya man niya. Mala, intan, tagalak, mate. Ayun, mapanta nga rodan. Kinta na. Ay ije sinilas kaw. Ang mga no isuot mo man ng jemay sa. Uy, nambok. Masapul pa ay ang ipalagip mo. Ay, aguray ka. Pumanaw ka man langan. Kung namamapantan. Jay pusti sa nalipatan manun. Ay, wala niya. Nalipatan ang agpaiso Na. Apay amapan ka dita si Lide. Ay, kinaalaan dita silid Kano yung kabil mo iti baso iti kusina? Ha? Nakaparabaw dita labisaan iti kusina. Ay, huwag gayam. Ay, kaba wala lakayan.
Adda ni Kapitan, Adda ni taunag. uraya ko ni Tatam Abadong ditoy, ta iso ti umuna ang mga laiti barangay clearance. Ang mga no kasapulan na kay jay unay. Saan? Amuna ti aramidon nan. Sa bagay. Ay, kwaraw, Aw. mabaling ti agkapay. Ha? Itimplaan nakmutin, pangururayakin ni Tatam Abadaw. Ha? Mayak mga laman para iti barangay clearance. Ay, una para. Mait da ita. Umayay sekretarya, ta ison ti agaramin. Isurat mo pa lang dito yung papel, ti puno anagan mo. Isurat ko pa lang. Amo yun dayta. Kasapulan jay puno anagan mo, pare. Ken jay birthday. Batong latan ah. Ha? Jay puno anagan mo nga ron. Ay, nya mo tay. Na. Parigatan nyo pa lang matitao nga agpanunat. Na. Apay ngamin panunutan pa lang. Ay, aguray tayo damag kaw. Tuyang! Apay! Anya ka din di puno anagang kaw. Salvador! Ay, unay kamutan. Nangag mo paray. Salvador Gayam, ti puno anagang kaw. Di apelyido ngay. Ayun, ay kamutin pare. Haglablabos ka. Ha? Ay. Tuyang! Di apelyedo ngay. Na, kaburlisan! Ay, burles. Anya ka daw. Ay, jak sa langgag paray. Kastala una ti panangkantsaw mo kanyak edi. Ta ado ti marekrik na. Angam nakarkaro kamit. Kaburlisan pa ti apelyido mo. Oh, maray. Di nakmakantsawan itan. Tasaanan apangis na ito chinelas ka. Talaga mo't asaan. Yung kita man baliktad mo. Di ka man. Kita ngamin Naa. Aywan. Ay, di baliktadan. Dahito, timakin kandawan. Di mo ba isa, timakin kanigay. Hop. May hatan. Uy, mayaton maray. Ay, Pasat dayta, ti panagbakit mo, maray. ay. Ti baliktad, ti chinilas mo. Dong Inteng. Ay, sakman pa'y ti una ang malakwan, maray. Ay, aguray ka, atan ay ano ti customer ko ita. Maksudun, di lutlutwal. Ay, aguray ka. Anya lang mo ti gatanga maya. Bugoong alima apisaws. O, kita man dayta. Aguray ka, bet. Ijay ka udi ti pila. Na, kaano aktupay ang makagatang iti bugoong no ijayak uday? Ha, nagatidog ti pila. Ha? Angkang, Ah, kumita ka jay tersina ni kagawad ko anangaw. nagadumat ti nakapilan. Apay gumatang amin dagijay. Langit di Ay, wala ta nang rikip dagiti kaaruba kantina. Nalugi dansan, gapu iti utang. Iso di ta tersina ni kagawad ko anang anti gumatangan da amin. Ay sus, riniw-rew at ipaglakwan na. Mapana kumapayag palawd, tawagak man dyan ara makabalasang. Ay, ingka nga din ah. Ay, jak kayat ti makipila angkang. Ay, nasaya at tasimangpet kayon nga agulitag. Nagawid kami antay, tamabisin kami kini Uncle Kaw. Ay, ingam apay nga, tawan pa'y maangot may alutlutom apangaldawan tayaw. Urayen kayo nga rod, taawan maibaon ko amapan gumatang. Ni kwarog ti ibaon baw. Ay, agibaon ka kat sangsangpet may. Ay, ibaon ka man nga rod kwarog. Jak kayat ikaman antay. gumatang. Jak kayat, nagadot agatang di tersina ni kagawad ko anang. Na, ay di mo pa'y amaw. Nagatindog namin katipila dagiti agatang. Pakpakawan ti mapan makipila. So apay nagpudot ti panaway. Na, Kat, asino nga'y nga rod kada kayo, ti ibaon ka. ay, anay ko. Anay. Anya tinasakit ang Ay, kay. tirayumak. Bigla mo ten asimakit. Anay ko. Yay. Kayat mo asawan. Itay pa lang agur-uray kaamal pas ti pila iti tersena ni Marikwanang. Ay, wun maray.
Buguong lang amin katigatangag. Iso nga inyud udinak ni Marikwanang. Ket, kasano nga rudan, bagas laeng matigatangag. No basit lang tigatangam, sigurado asaan nakalakwan. Da, apay nga'y matakas ta. Dagiti lang ado tigatangan na kendakil ti kwarta na tilakwan na. Ay, sapay kaguduwat kilula ang tibagas tigatangag. Nagpila ka nga ron mo ta. Nagrigat matikas tuyan. Agawid aklangan, tanibadong ko ti ibaon ko amapan gumatan. Saan ka pa nakalutaw? Saan pa'y, tanaibos ti buggoaw. Ay kating ka gumatang ah. Naggapuak nga raw di tatersina ni Marikwanang. Nagado ti customer na. Iso adi naklinakwan. Tapay ngay, kitagbayad ka may. Saan nakakayat alakwan no basit lang ti gatangam? Ay sana mabalin na ito ya. Si kaman lang ti mapan gumatang badaw. Wait, taong takman. Tapay ngay, anang rikapitan na ito'y tersina ni Marikwanag. Ay, saan mo atuktukay, tataba daw. Gumatang ako ma. Nagudaw ni kagawad. Tamapan gumulpi, tila ko na. Apay, naibusan, tila ko na. Ado nga mintigim matang itay. Apay, pudnaw, apilpilin na tilakwan na. Isumati ko na ta. Tsaka mo ano, pudnaw. Dagiti lang kano ado tigatangan na tilakwan na. Pudno aya. Agikatak sa nakagawad, kapitan. Naa, apay ngay. Mas kayat konti agla ako tersinak. Ay, di mo ko na day ta. Italang day ta ado ti paglakwam. Kasano no adan to manen mangilukat iti baro nga store na. Oh. Makiapak meten a kapitan no adamang lukat iti tersina ditoy. Na- Kompetensya andak pay laeng maut. Apay malapdam nga raon. Ay, siyak lang tirumbang agla ko dito'y purok tayaw. Awanan sa balay. Apay nga taasaan mo't amay ibus dagiti aggatang ijay tersena ni Marikwanang. Day tamit nga ron ti dakkel apag siddaawak, Mare. Kanayon anak kapila dagiti aggatang. Jak pa'y nakagatang iti buggoong may. Uray siyak, jakpay mat nakagatang iti bagas. Kun nagbiit ang maibus tila ko ni Marikwanang. Tai dinapan gimatang ni Badungkaw. Nakarikupang. Ay, umununan sa mutan abumak ng dayjay ako marita. Anyat panagkunam? Sapay kayat ko kumaasyak ti umuna abumak nang. Ay, awan maray. Umuna abumak nang ni kumarita akwanag. Nasayat may, tanay busmot langin, dagiti nakapila gumatang dito'y tersinam kagawad. Apay, Sak mamay ti gumatang ita. anya tigatangam. Umaya ko magpalaod. At dangamin awaga kabalasang. Naibos ti load. Ha? Nagbiit ana ibos. Taado ti nagpaload. Ay, sa nga pulo a pisos la ko matilod ko dito'y silpon ka, oh. Anya, sa nga pulo a pisos laang. Katisulang matiada a kwartak. Kalima gasto ti ilulod ko kadagiti umay agpapalod kanyak. Ay, so anak mo't ngamin na baknang. Ay, naibos ti load ko. Aw, umay pa'y gumatang ni kumari matuyang, ha? May sama day ta. Anya manin nga tati umay nagatangan. Ay, Nay, mangrikap kan sa manan Maray. won, naibos nga min ti lakaw. Gaputan nakita na kasumungan, mangrikap kan na dagas. Ay, saan? Talaga ana ibos dagiti lakaw. Umayak kumapay gumatang. Anya manin ti umay mo gatangan. Tinapay nga ikapimikin ni Badungkaw, jay saglilima a pesos. Apay ti ko na madapay saglilima a pisos at tinapay itapanawan. Ay, awanan, adumot iday. Hindi ita, nangina amin dagiti lako ka tinapay. Nagbiitan ng imina. Dagiti laang ado ti kwarta na tilaklakwak. Ay, kasano kami nga rodan abasit lang ti kwartana. Ay, kat makamo kayo matan Apay day ta kagawad mo pare. Simabali mo ten, tiwagalinan. Ay asino? Asino pa'y kumangay? Ni kagawad ko na nga.
Apay aya? Ayun na yun, pare. Damagang pailaan. Kaslamot di mo amuti pa nagbaliw iti ugali na. Gaputa aton ti customer na. Sumot day tatimang ko nga istorya. Ay kat bagbaga mo ta, pare. Saan na magkumapil yan ti lakwan na? Kasano kami ngay may tabasit lang ti kwarta na. Sige Uncle, padason ti mapan gumatang di tatersina ni kagawad kuanang. Ay, padasak man ngagpaiso ti mapan gumatang, ta panagnakak no pudnutis istorya enda. Pudnaw, Uncle. Kaya't ko asyak amis mo ti makapanagnag. No kahit mao, di kaduan ka. Ay, intaman nga ron gumatang. Tuyang. Hingga gumatang, tawan customer ni Marikuanang. Ay, awanan. Naibusay niya tinduga pila. Nasaya at no kasta. Saan namit siguro na pilyan ti lakwan na. Sapay kumaa. Imbagak ka ni parenteng apagbagaan na. Binagaan siguro ni Kapitan. Ay rumbong lang Kagawad na pilpil yung nakiday ti customer na. Sana mabalin ti kasta agalad ti opisyal, tuyang. Maray, awanan dagiti customer mo nga daw. Siyakmatan ti gumatang. Apay ngay, akasla nakaladladingit ka mo. Kasano ajak maladingitan, malay. Nagaduti na ibayad kanya ka pike a kwarta. Ha? Peke a kwarta ko na Huwag maray, sa paisag sa sangaribo pa dyan na ibayad kanya ka pike a kwarta. Sigurado ka ape kay Maray? Huwag maray, pike. Ay, katnas ka na siguradong pay mo ta. Pike maray. Kita am dahil na ibayad kanya ka sangaribo. Nan kita man. Ay, sayang mo't piki ako nam. Amo mabigbigan ti piki a kwarta, maray. Siyak pa'y ti ko nam. Ay, mabitla nga. Apay ngay nga angut-angutom day ta kwarta. Maangot ko nga piki Maray. Kat, anya ngay ti angut na. Basi dito'y agong ka. Talaga piki da ito asang ribo. Kunakon kat. Ay, sigurado apiki da ito'y Maray. Sapay ado tinaawat ko asag sa sangaribo, akas to'y tilangana. Ay, katitad mo amin kanyak at anguta ka amin ida. Tapno masigurado apiki da kita. Ay, imbaglakit din, taada ka para angon. Ay, sos ba daw nabiktima ni Marikuanang? Kasano ang biktima? Kano puro peke asag sa sangaribo dagiti imbayad da kenkwana. Day tanti kong kunak. Angam sigurado ka, apiki dagiti a kwarta. Wen, sigurado Inangot-angot ko, katalaga apikay. Ayun ay kamot tintuyan. Apay maangot mo ayan no pikay, wano saan? Wala di kar aramidin, Mike. Bayam, tasyak ti mapanmang panagnak, no pikay dagiti a kwarta. Kanya nga'y ti aramidam amang panagnak. Makipagladingit aking ka, Maray. Agyaman na ka ba daw? Ngabsa na ka namatayan. Kit naladingit kagayam ako na nituyang ko, Maray. Ay, kasano nga men, nagadutipiki a kwarta nga imbaybayad kanyak dagiti customer ko. Isungay mayak, tamom, expert ak amang bigbig iti piki a kwarta, Maray. Expert ka? Gusto tinanggag mo, Maray. Isungay iyawat mo kanyak dagita apikay. Tapanagnakan taman. Mabitlaang. Atoy dagiti kwarta. Kita am taramidag, Maray, Binadabad ka mo taon. Dito'y mo amamuan, no pikay, wano saan. Ay, kapitan! Nasayata imay ka! Tulungan dakman! Ni kwaraw, ti ko na mamang panagnag, no pikay dagito'y akwarta, paray. Iso ti paglaingan na. Saan aya, kaanakan? Wanang kang. Nay, hagpadpada kami nga raw, di ti paglaingan. Kundi sumot ti paglaingak, paray. Ay, sige kaanakan ko raw. Panagnakam ka ni pari badong analaing ka. Wanang kang. Sige. Nay,
Insarang na may tijay silaw, di sa ngaribaw. Ay aguli maka, pare, ta agkon concentrate ni Kwarog. Masapol nga ag-concentrate. Kasyak, basta langan binadabad ka, pare. Ay, piki talaga dagito yung kwartang kay. Ay kasano apiki? Anya nga ti pamanagnag mo, Kwarog. Piki ata rupa yung matkinitata ba dong ti adda itiladawan. Ha! Ay, kita akmat. Aw, kita niyo. Ay. Kabarbarbas kayo pa yadwaw. Yay! Ay, kita mamay. Na, Ay sus. ayun pare. Datamang agpaisot at dalitaw. Nagbatad apiki dagita kwarta. Ay sandak man ataw-tawon nga aglakaw. Tamang ano, andan tumanin agbayad itipiki ak kwarta kada kayaw. Sana peke ti kwarta. Marituyang, anya ti katangam. Sakti una alakwan, maray. Buwan maray, imbag ta imbayad mo ak kwarta, ta saan apike? Sa nga ribo da ito ibayad ko iti katangak, maray. Ngam sigurado asan apiki da ito. Amangan mo't no binadubad-dakan ni Badung mo, maray. Narugitan Inangot-angot ko kiti, Talaga asan apikay. Iso alakwan na kaun, maray. Ay, sige, maray.